Ćao svima, ja sam Šejla i danas ću vam pokazati kako našminkati obrve i oči. Pa da počnemo. Prvo naravno radimo ten. A sad obrve. Odaberite odgovarajuću nijansu olovke i popunite obrve. Prelazimo na sjene. Danas ću kao bazu koristiti samo jednu nijansu. Sljedeći korak je eyeliner i možda nešto čega se žene najviše plaše. Tajna dobrog eyelinera je praksa. Potrebno je da upoznate svoje oko i ohrabrite se. I naravno maskara koja mom licu daje jednu potpuno novu dimenziju. I na kraju naravno ruž. Nadam se da ste uživali u današnjem videu i da vam se sviđa moj make-up look.